matalanjelaji miji right iyo tamay abu fa na bokoni temi mati to no kaya temi ko chikana mati turang osmango tubona amona ngaro no bula iyo ngone seko sekalanda kalanda iyo ausa ore ni mata sa temi ko chikana mati turang ni kalanda iyo saro tame nindo mo sulma tawango ba iyo do ndaratan tundo triko te lama ba no mo sekali bikemi ke sarna sebutu mayan mutaka binani kuwa iyo na budo do ngani sar chumikina na mutaka binake dindai iyo no sa mayan rotendi bikimuni bitakini maroto kitu na bitokan do mo nak o di bla buru beto kan bikimni na maramatina bikimni na taka tu be kambani right ni ana bra talaga na lire bikira na be yo na be tabana ni o matani tu do na no tabun wa na mataka be na ni kwa o sa ker chumir no kan da bra sam siguro mai ker ke kan dua e kela na wai bo biti right Marita ko sa dun si suma no be mataka imati yendun mata mo kali likira matai ni do mo dito kasi do wa ditubi gori para mo lenga dun ko chumir mata bataki no matani turang sa tabi ko chika ngo iyo bataki na leka ni no ni vengo iyo no meka me soliwa be kimni na vito kari bulu mana matani kwa mera ni lure italiana mataka di mataka Iyo. kan ni satu kuna ngamingo iyo san na didi sanga na munoda chikine mele komai iyo mera wa ni na soli wana turango iyo mera ni mbulo binakata dina sar kiro sabiste ko chimole bana matani kwa Right. kiro ngandre pa nambula kiro ngandre pa mebuke na bekandongo Okay. kiro na wai pa bichi da ba ngani chikwa VTFM Ouch Palangi, Vito Konikina Opunjans, proud sponsors of the Pigeon Drawer, KBSP, easy and secured personal loan. Ibra ni Andro ni mbulo binakatali na biyo kani ni sabu chuma na mataka binakani kuwa Alright. na yawa ni Ouch Palangi show Yep. na mataka binakenda ibeke tabaka tiani ibeke mani katsara munoda ngani sabu tumikina Alright. and lomani lori taxi mini bas bakali chuna traffic jam na mataka ni kuwa sa bayan raba mbulo tiani ibeke muni and mataka binakenda na tabi maliko resource ngai tavo si chungo na bakai sibi bakon rengo na mbongi dina sar Mai. ah so gimbombo ko chika mbuka right lebu er sar ni sor do tumbu sar nandra right dito mbombo ko chika mbuka right so di mo chuki na to ako chuki na to right so sa maro chuna kene lo kere mata kete dai iya so sar wa chingo lo ko ki ko baka singali bulu kwa iya kere bita na to me baka lute lo kamera ndindi ni mero ni tumu na kawa iya kaya ka orai ke ka orai ko mundu ko kosyo na tingala tumu na kawa right daru bayan raba mbulo be email ne available erna turu night ana bana kebe wale saran sema chuma yan mutaka bana ni kuwa Yeah. keke mun sar sara live chuma yan FM Facebook page Yeah. ana mutaka bana kede dai bangole ka tokana mbula Yeah. bay toki lo lombu bay atamay bayan ruchigani speed recovery iya bay kemuni and mutaka bana ko tebita long animasi and bana ka kalonga tanabuni ngarabi tabi Right. bayan rambulu talchungani Alessia Raula yan rabinaka bona ni binaka and vukuni betokani Yeah. and mataka binaka ni kwa arbena ko kemne na lo bebitri sabu to mai ka wala man de na lo bebitri sabu to mai na bese burbura and live stream na bona da ni sema chumakina and mataka binaka ni dai and didi na bona ni sema tumekina Australia New Zealand America Yeah. my Japani China do bula binaka my Kuwait madalaki na my China and dalana bay nukubula sa ban rambulu taltunga ni kemni ngono da banga oni sema chumekina na babula may mek na sili Yeah. ko sema chumay Alaska and mataka binaka ni kwa ban rambulu taltunga ni kemndo Sanzina. second goal dabio uni en ngio tamake Yeah. and ravina ka bona ni banaka and buku ni bisma be kevin na baby ti ni eleveno tu matival ni England Yeah. ni yanra ni mbul banaka kalunga tu chikolo buni bito kani Okay, ko ron na ibola era Right. matali ko una ngandra ba namika mo na bagante ta kasana ulik sere ko ba ba bichi iya ro ba langi o sana ngandra mo na bagante ta kamanda bir no kandaru era ko ro ko chuba matali ko okay iya okay mo bagante ta mo ko My- got a my- short love letter wow to girlfriend eh yes my words can fully capture the depth of my feelings for you na bosa senga ni rawa ni na vingo marawa na titombo ni nongu vina kachiko wada hey but know that every beat of my heart resonates Yeah. with love for you au kila na papa ndungu ni nongu uto Yeah. rawa ni mulo vakina Yeah. na nongu ndumoniko no wait totoka iya your presence in my life brings joy iyo nanamu maitiko Yeah. and sina no magandi tikiko ena no kundamo Yeah. eko tame biyo no marau warmth right akata telenga and meaning beyond measure ka vai mbale mi do sarane kana ya mboto ni tuit warna bitrongi okay with
with each passing day, Iya, nabi siga to doko enda la ko doruma. my love for you grows stronger, Na nongo to dongo viko kau kau da kichunga. deeper, Ka ti tombu. and more profound. Oh, ka bodir lo. You are the rock, Iko na batu. my comfort, Na nongo isa sampai. and my greatest source of happiness. Iko na buni nongo marao. I cherish every moment we share together, Aun daw sa ka bodo ni baka nando ko and I'm bengo. grateful for the love and light you bring into my life. Ta ka nang bula ko sa liya bayaw. Now. Okay. Pwede nandito ko alisin kyo na matagal Eh, ko. boleh benak, boleh Naman benak. turangan na binaka Iya. yuni and gyo tawake. Iya, mai. O na binaka berbito ka na matagal ko. Okay, tutulo. Iya. Okay, go na break up letter Right. to boyfriend. Wow. Kira-kira mga bisa ka man da? Isili. Gua baka meron sa kasir. Right. Okay, karena nanti bolong ko bika. Mai. It's with a heavy heart that I write this letter. En yang lo bimbi boro, Iya. awa tungaki na ibolongo. Yeah. Our journey together has been filled with beautiful moments. Na ilago ngo isambau tutoka ka warumi sa kadhaliji na biya. But lately it feels like we are drifting apart. Ka baka mesa kenirira ini baka sandaru tongo si chikume baka mahalo. I've spent many sleepless nights wrestling with my emotions. Au baka ta kasi sa usutama na bimbongi au modian rayan rambalata na dava ni sarita. Masa ni ko sayali. Hey, trying to find the right words to express what's been weighing on my mind. Au bangara so na bossam bibi. Yeah. Mirani na baka ndita ka kina na beka bibi degi tu na ngunga abo. I want to know, Yeah. I want you to know that this decision Right. hasn't been easy for me. Au ngandre mo kila ni warai ni raw ya na baka tule wango. Okay. Mhm. I've thought long Yeah. and hard about what's best for both of us. Na nongo na numa na beka ay ndonu ka bina ka mi malichki anda ro. And I've come to realize that Yeah. we may be better off going our separate ways. Au sage kita ba mitar sa tawa singa ni ko. Our relationship Right? has reached a point where it's no longer bringing us the happiness Right. and fulfillment Yeah. we both deserve. Na bay the morning ko sa ko tanga mai na singa ni ndarundo ba tarao. Singa matara na ngona da ndor na ngendo ba takina ka singa. Please understand this. Yeah. This isn't a reflection Yeah. of your worth as Yeah. a person. Yang mo na kila ka chiloma ka baka samata ka Yeah. ningo singa ni ndon kana baka rita ke ni ka bina kay chubi. You are kind, Iyo nice to loving, and deserving of someone who can give you Right. the love and attention you need. Right. Endo tali bina ka ba kirin lo maniko tali. I hope that we can part Yeah. ways Iyo. amicably Right. and with mutual respect for each Right. other. Au wamota ni rawan ni lebu tu ngoni sama endor nomor dia enak kay kachu bi I will ka. always cherish the memories we've shared and the love we've had for each Au na other. sa ngoni da ban na ba inda mo ni ko wa ke na ba ngona ke endor do so tara ni kala. But I believe that this is the right decision for both of Kau wa us bambota ni ngona dingin don mo na numa. to find happiness and fulfillment in our own separate Melo paths. rekin na rarama ke na binaka ni bika andar tandalaba. Take care of Yeah. yourself. Garon nambula. Demesika kaya, I wish you nothing but the best in life. Inde Messi ka kaya. Yeah. Ay sile sa mo wala ka sarchi ko iko ngono. Una balam sa BSP. Unsecured personal loan of Atakaya. Funders, the proud sponsors of the Fijian Ndra. Hey, udah boleh Sarah. Paganda juga be brother aku ila tambalo. Mai. Yandere. Ano re? Stakos has na pa binaka. Na boleh. Dari orang sa may Australia na Mhm, kanto. Pinaka right. ta binaka. Boleh babalangi. Mano ni binaka? Ya, Alex Raul pinaboli Boleh, Sarah. iya, Kini na iya. bitoka di namataka di baka tambis ngini ko. Zaman na naman ni re, euro nila ibanda o banando na kami doon na tal-tal ang game balangi. Iyo. Mo pakandaw. Raw ba takan ton tal-tala? Iyo. Ay kami babalangi mita kan luto di baka mau. Iyo. Ang kami likron rupo em nang ngonela. Oh, Pero na yasa. bawat. Iyo. Iyo. Nabitang ilaki, Nabiting-tak.
Iya. Bambol chikani bei Penny Iya. na bale besar batike ya Alessi Raula. Right. Mereka no nandre chiko marmanaita. Iya. And mataka benaka ni ko. Pokoknya bilang tengah biar na lupenta itu benar bisu sudah buli oce na Right. sin buli. Don benaka. Dari bito ko na kena magiti na co games na makingo. Lo tu levo baga rumbu ka kene singa baga roy bika. Don benaka. Wadi bilang berto na ngoni buli ni Maris. Iya. Artu chamber chiko biar na dorbo. Baga kene berto na ngonela mana rugu binda ko biar na ngonela. Right. Omba teniton na binga TV na kana makingo. And the second row atu senda row na benga chena bagingo. Iya. And nanga ituko na ngona. Right. So they and around the Ramada Tale, the double ni Coca-Cola games. Do do ko benak. Kau mika galumbola. Kurumundo go. Kalau ngata ni modi.